بلند وول مگر تیل تہ ہیکوس نہ عبادت کرت عبادت تیل تہ کرن کمس اس نبی یسو مقام چھن کس مخلوق منزن خدایس بعد اگر کس مقام سہ رسول سہ محمد یا ربی مگر تیل تہ ہیکو نبی صبح سجدہ کرت بس اتن چھ تھوین فرق سجدہ عبادت حمد ثنا یم کمس پزن کرن خدایس باقی یم مقام محبت آش کرن اطاعت آش کرن راز کرنک مقام آش تات مچ خدا تو نبی یم نبی کو راز تمی کور خدا راز اس کراو تو پر گساو گرس پر سوار تیل اس لگن آخرت کوتا آخرت اگر وہ اونٹس پر کھساو تیل اس لگن سواد رت تیل اس لگن مگر یہ حال نبی دعویٰ کری اشکر یہ معراج وہ کرن یوتی سفر یوت کے مسجد حرام پر مسجد اقصا بلکہ اشکر لا مکان انصر مگر یہ واپس آئی کنڈی اس ہلائنی یہ واپس آئی یہ وضو اس فرمامت حتیم نشن آب زمزم شہس نشن یتن وضو اس فرمامت مگر سو آب آس ونی پکانی یمی بستر ناز مزن تشریف آسی اونم سو بستر اس ونی گرمی تو ہند ذہن کھل غلطی لہذا باقی نہ زنجا باقی نہ منزو نکے پن ذہن نہ منزو نکے پن دماغ چلے زو نکے تو تھے جو یت یاد یم ذاتن یہ معراج کرنو سو ذات ذات ذو جلالی حضرت اللہ سو ذات یم سو تعریف چھ سبحانہ سو ہر کن عیب نشن منزہ پاک ذات کس ذات ذوالجلال محمد ذات ذوالجلال حضرت یم یہ سوری سفر کرنا یہ نبی سو کرناون وول چھ رب یل تہ بس رب سنس کرناونس کن وچو تہن ذہن دین تہ گناہس کن گژھن کے تہ گژھو نہ کن تذبذبک شکار کے لہذا تھیزو یہ چھ حکمت ات اندر یہ سفر شروع کرن برو چھ رب فرماون سبحانہ اے معراج واقعہ بیان کرن والا اے معراج پڑھن والا پہلے یہ تو دیکھ یہ معراج کرناون وول کش یہ کرناون وول حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر تو یہ لما کرناون تو کرناون کیا تی فرماون سبحان الذي اسرا بعبده اسی کرناو پنن باگو عبد باگو عبده امی مزا عبده یعنی ہو ضمیر یشو دلالت کرن نبی صاحب نے ذات اسپیٹ یعنی ذات نبی سن ذات یہ واقعی بندے مگر چھ بندے خاص یہ بندے خاص یہ عام بند کے یہ عبدہ یہ خاص خاص بند محمد رسول اللہ اسی کرنو یہ معراج اسی کرنو یہ سفر رات و رات لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام پیٹھن مسجد اقصا ستام واقص الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا تاکہ اشہاروں تم برکات تم انوارات تم انوارات تم آیات تم عجائبات امز بندے خاصس یم اس ات مسجد حرام مسجد اقصا اندے چھ تھیمت انہو هو السمیع البصیر بے شک سو بوزن وول سو وچھن وول یعنی وہی سفری معراج شروع قرآن اس مجھ امی آئی ذکر بس ات آئی تسند چونکہ پتیرس سورہ نجم سندر وشو پچھو زیادہ سنیر سوچ کرو وقت اس پر بیان مگر اس آیت میں تلاوت کرت امک ظاہری ترجم یلوشی خزان کھولو اس نظر دمو یس یم یہ معراج وہ کور کرنامن وول چھ رب اور یم ذاتن وہ کور ذات پاکی محمد رسول اللہ یہ بیان کو رسول رحمت یہ معراج
یل موسیٰ علیہ السلام ژتجی دۄہ برونٛہہ آو خبردار کرنہٕ ژٕ روز خبردار مگر انتظارس چھ روزُن کتہِ کوہ طورس پٮ۪ٹھ امہِ اعتبار ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ یہِ معراج وٕچھکھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیُک اہتمام کر پٮ۪ٹھ آسہِ اَسہِ سپدیومُت اللہ عارف فرماون دپن ییٚلہِ یہِ راتھ آیہِ امہِ دۄہ کوٚر رۄبن اعلان گۄڈٕ جبریٖل ہسا جبریٖل ژٕ گژھ جنتس منٛز تِکیٛازِ گۄڈٕ کر تٔمِس نبی سٕنٛدِ سوارِ ہُنٛد ژٕ بندوبست اللہ کمہِ موٗجوٗب یا کہ نبی ہیٚکہِ نہٕ پننٮ۪ن زورن پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کینٛہہ امہِ موٗجوٗب کہ نبی چھُ محتاج شاید کمیُک براقُک سوارِ ہُنٛد پننٮ۪ن زورن پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ وٲتِتھ یہِ چھُنہ سوالیہ نِشان یہ گژھِ برونٛہہ کُن أسۍ حال پانے کیٛازِ مٔنٛزۍ کرو نہٕ کتھ وۄنۍ کینٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکم ییٚلہِ جبریٖلس میون أمۍ کٔر حُکمٕچ تعمیٖل یہِ گوٚو جنتس اندر مگر یہِ چھُ عجیٖب حالتا وٕچھان اتہِ چھُنہٕ اکُے بُراق کینٛہہ اتہِ چھُنہٕ زٕ بُراق کینٛہہ اتہِ چھُنہٕ ترٛےٚ بُراق کینٛہہ اتہِ چھُنہٕ 100 بُراق کینٛہہ اتہِ چھُنہٕ ہتن منٛز ساسہٕ اتہِ چھِ 40,000 بُراق سبحان اللہ دراصل اوس جبریٖلس تہِ امتحانے جبریٖل ژےٚ گٔیی وُنیُک تام کاہ ؤری وسان دربار گاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر امتحانس منٛز ترٛوو رۄبن اے جبریٖل یِمو 40,000 بُراقو منٛز چھُ یہِ اکھ بُراق ژارُن ژٕ چھُے کاہ ؤری گٔمٕتۍ کنٹِنیوسلی ووتھُکھ یِمن 11 ؤرین دربار گاہ محمد عربی تتہِ چھُے ژےٚ نبی سُنٛد طبیعت تہِ وٕچھمُت لہذا 40,000 بُراقو منٛز چھُے اکی بُراقُک ژےٚ انتخاب کرُن تیٚلہِ کر کمہِ آیہِ کرکھ تیٚلہِ کمہِ آیہِ لوٚبتھن ژےٚ نبی تہِ کیُتھ گژھِ بُراق آسُن اللہ وۄنۍ پرژھو بُراق نٕے مگر بُراق تہِ چھِ امہِ دۄہ خۄش سٲری براقن تہِ چھِ شادمٲنی کیٛازِ یِمن چھُ امہِ برونٛٹھٕے شیٚش ووتمُت اے بُراقو خبردار ہا اکھ بُراق چھُ ژارُن تۄہہِ منٛز کُس خۄش نصیٖب آسہِ اللہ کُس خۄش نصیٖب آسہِ کیٛازِ آسہِ خۄش نصیٖب یۄس تہِ نبی سٕنٛز سوٲرۍ بنے سُہ گوٚو بُلند یۄس تہِ نبی سٕنٛز سوٲرۍ بنے سُہ گوٚو بُلند تٔمۍ سُنٛد مقام گوٚو بُلند کیٛازِ ییٚلہِ سٹارٹ پٮ۪ٹھٕے وٕچھو اکھ دۄہ بنیو ییٚلہِ تولد چھِ سپدان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دایہِ آیہِ دوٚپُکھ أسۍ یِمو نبی مگر تمن داین اوس نہٕ نصیٖبس کینٛہہ تتہِ ٲس اکٕے داے با نصیٖب حضرت حلیمہ ییٚمہِ کھۄنہِ منٛز تُل کٲیناتُک نبی مگر تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو حلیمہ سٕنٛز شان گٔے تمام دایو منٛز بُلند گٔے نا اختلاف ما کیٛازِ کٕہٕنۍ داے نہٕ یِوان یاد کرنہٕ اگر داے چھِ کانٛہہ یِوان یاد کرنہٕ ییٚمہِ سُنٛد ناو بڑٕ احترام سان چھُ ہٮ۪نہٕ یِوان سۄ گٔے دایے حلیمہ رضی اللہ کیٛازِ أہنٛزِ کھۄنہِ منٛز گوٚو سوار محمد رسول اللہ صحابہ کۭتیاہ ٲسۍ لچھ بٔدۍ صحابہ چھِنا اکھ روایت 1,00,000 صحابی بیاکھ چھُ 1,00,000 صحابی تہٕ بارٕ لچھ بٔدۍ صحابی چھِ مگر ییٚلہِ ہجرتٕچ راتھ وٲژ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حضرت چھُ چلان اتہِ حظ ؤسِس منٛز ییٚتہِ بہٕ جمعہٕکۍ فریٖض چھُس انجام دِوان اتہِ چھِ أسۍ چلان دارالعلوم الجامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تتھ ضمنس اندر چھِ ہم پتہٕ گۄڈٕ اجازت اگر اجازت آسہِ یہِ کینٛژھا قٕسمتس آسہِ یتھ کٔرۍزیو بھرپوٗر مدد چھا اجازت گۄڈٕ مسجد منٛز ہاں نیبرٕ کَنۍ چھا چلو کینٛہہ چھُنہٕ پرواے مےٚ ہیوٚت توے گۄڈٕ اجازت تہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ نیرن یِم انشاءاللہ مگر اتھ کٔرۍزیو بھرپوٗر مدد ہاں ٹھیٖک چھا نہ بڑٕ اُمید سان آیہِ أسۍ انشاءاللہ ہاں یہ چھُ اتہِ چلان دارالعلوم اتہِ چھِ بنات تہِ پران اَسہِ یعنی کورِ تہِ پران تہٕ لڑکہٕ تہِ پران تہٕ بالکل ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو اگر تُہۍ پانہٕ تہِ وِزٹ کٔرِو وٕچھِو
تو ات ضرورت واریاہ زیادہ تو ات کرزو بھرپور مدد. تو بہرحال میانو عزیزو صحابہ لچھ صحابہ مگر یل ہجرت رات وات یم ساتن سچ نبی رحمتن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وچ کھژن سور کس پہاڑس. کس کس آئے حاج صاحب یم اس گاڑی سور وچمت آس سورک پہاڑ وچمت آس بلند پہاڑ سور کس پہاڑ کھژن رات سن تاریخی وچ کھسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یل باسیوس میانس نبیس ہتن تکلیف واتن ام کور پیش دن میانہ محبوب تھی کھچو نا میان شانن پر سوار مے نا چھن گژھان برداشت مانیوس نبی رحمتو کی مگر یل اصرار ابو بکر صدیق کران ام پت شانن پر سوار سپدن جناب محمد عربی ات من واریاہ وسعت مگر ٹائم چھن تیوتاہ کہ بہ کرٕ ہتھ وضاحت. نبیس اوس تیوتاہ وزن یہ ہیکہ نہٕ کانٛہہ برداشت کٔرِتھ. کس وزن باڈی ہند وزن نہ حظ کینٛہہ سٹرکچرک وزن نہ حظ کینٛہہ یعنی امس مز ٲسۍ تِم اسرار ربانی یہ وزن ہیکہ نہٕ کانٛہہ برداشت کٔرِتھ. سُہ کیٛاہ وجہ اوس ابو بکر صدیقن کوٚر امہِ رٲژ سُہ برداشت. ات چھُ وسعت واریاہ تیٚلہِ لگہِ مےٚ سورُے ٹایم. تہٕ بہرحال ام پس نبی رحمت قبول کران تو سوار گھان ابو بکر صدیق سن شانن پہ ام سب ابو بکر صدیق سن شان گھان بلند تمام صحابو مز. یتھے پٲٹھۍ یم رٲژ معراج کرن 40,000 براق توے چھامو تم خبردار کرنے براقو آز میل تو مقام آج وچھو کس با نصیب آس تہ مزن یمس پر سوار سپد محمد عربی. آج وچھو کم سند چم کم سند قسمت گژھِ بیدار کم سند قسمت چمکیاز کس سواری چن آز نبی سن سواری باپت. مگر جبریلس پہ امتحان جبریل پھیران سب پت سب فرماون ساری براق حشاش بشاش ساری براق خوش امہ دہ کیاز یمن شش وٲژمٕژ آز کرن معراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توے جبریل یمن سب پت سب پھیران یم بڑ خوش یم بڑ شادمان یہ دپان جبریل پنہ جائیں سوچان بے ژارن براق تو مگر کت ژارن یم اخ سند کھت خوش تو خوشحال بکس براق ژارن نبی سند خاطر فرماون یل پھیران اکس جائیں ووت اکس کونس من اتن اخ براق زارو قطار ودان ساری خوش اخ ودان. ام دب جبریل دپن اگر میون مسئلہ حل تیل گی یہ گو براقس نزدیک براق کیا دلیل ساری خوش تو چکنا خوش تو نا شش واچم دپن آئی جبریل توے تشنا ودان میں شش واچمس جبریل کریاز انتخاب براق نبی سند باپت اد ودان کیا ساری خوش ساری شادمان دپن آئی جبریل بس توے نا خوش بس دپان بہ کتاس ات لائق کہ میں کرس پنہ سواری خاطر پسند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دونس گو ٹھیک یہ خیال ثک یمو 40,000 مز اخ براق یمس پسند کری محمدی دپنس تیل بوز تیل کورنک سی پسند رسول رحمتن دپنس وجہ دپنس کاوری گیم نبی سی دربارس اندر گداگری کرن غلامی کرن مگر دہائی وشن سارے نبی کرن پسند کشن کرن نبی نا پسند کے مگر یل وشو انتخاب یل کرن آس فکر یل وشو نبی صاحب کہاں کران سہ تم سنزی اس پست آس. لہذا ٹھیک پن پان چھ ات قابل زانان کی لہذا بہت ثی کورنک پسند جناب محمد عربی ثوک تت شانس قابل کہ ٹھری پنہ سواری خاطر پسند محمد عربی صلی اللہ علیہ. بہرحال گو براق انتخاب
ام پتل آئی یہ وات اب دربارس اندر تھی وچھو بیشتر حدیثن اندر میں ون گوڑے کہ بکر پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرو اس کت مگر ات مز کر بہ وضاحت زیادہ پہمت تھی بارہا بوزمت یل جبریل ژاو ات دولت خانس اندر دروازہ کن ژاو نہ کینٛہہ بخاری گواہ دروازہ کن ژاو نہ کینٛہہ ام ژوٚٹ چھت کیا ژوٚٹُن اہن وجہ کیا دروازہ اوس نا ام سات ام ہانی سندِ گھرِ تشریف تھوِتھ محمدی یس پتر ہمشیر اس واتن جناب محمدی یس ہمشیر اس واتن سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تم سے ہمشیر واتن انسی دولت خانس اندر تشریف تھوِتھ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر چھت آو ژٹنا وجہ دروازہ اوس نا چھت کیا جاو ژٹنا علم کس وضاحتس مز گژھو سینٹرس مز گژھو نا تیل چھس عارفن نش گژھن دپن وجہ اوس یہ کیازِ دروازہ اوس أنٛدٕرۍ کی لاک اگر جبریل کرے دستک دروازس امہ خاطر اوس نبی صٲبن أنٛدرٕ وۄتھُن دروازہ کھولن مگر نہ یہ بارگاہ محمد ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے ات گو ابو بکر صدیقس اک دو کلام بلند ربن فرمونس لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی چلو یہ عالم جاون جائے چلو عالم دربار تو بلائیون یہ نبی ہمیں آئیے میں آتے پاک کس عالم شو کرن چلو یہ دربار کی تو شو بکواس کرن مسجد مسجد گرن مسجد تو شو خیال یاد بک روزن مگر یہ شو سو دربار اگر آج آواز گئے بلند نبی سے آواز خود ان تحبت اعمالکم انتم لا تشعرون تو عمل گسن ضائع بے روزن تو شعور جناب ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے اصحابن یہ تنبیہ کرنا آواز میں کریو بلند تو روز نے خبری عمل آسن ضائع گمچ تو آسن پتہ ہوئی یہ بے ادبی اگر گژھِ نبی سن بارگاہ اندر ہے جبریل کری ہے بے ادبی جبریل باش گژھِ یوتاہ بے ادب نعوذ باللہ من ذالک مخلوق تم چھ نورانی مخلوق فرشتن ہنز مخلوق سو چھ ادب واجن مخلوق تم چھ بے ادب تتہ گو اکوئی بنو تت دربارس تتہ ہیٚرِ اکوئی بنو بے ادب کس اکوئی بنو بے ادب علم کوتاہ اوس معلم الملائکہ اوس عبادت کۭژاہ ٲسن کٔرمٕژ آسمان ستن آسمانن منٛز نہٕ سۄ کانٛہہ جایہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ سجدٕ اوسُن کوٚرمُت توے میانہِ عزیٖزو مجھے کہنے دو زِ اعلان کرنہِ رب العالمین قیامتٕکۍ دۄہ کینٛہہ کٔژ زِ اعلان کرنے اللہ تعالیٰ قیامتٕکۍ دۄہ کینٛہہ کُس اعلان اکھ یہ اعلان آے دُنہیٖکیو عٲلمو ؤتھِو سٲری أژِو جنتس یہ اعلان کرنے رب العالمین کے دوٚیِم اعلان تہِ کرنے رب العالمین کے آے دُنہیٖکیو عابدو عبادت گزارو ؤتھِو سٲری أژِو جنتس اگر یم زٕ اعلان کرنا دۄشوٕنی منٛز چھُ شیطان یِوان گۄڈنٮ۪تھ اختلاف ما اگر رب کر قیامتک دۄہ یُتُے یوت اعلان آے دُنہیٖکیو تمام عٲلمو أژِو سٲری جنتس گۄڈنٮ۪تھ کُس آسہِ شیطان کیازِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عٲلم کُس چھُ نبیَن برابر نہ کینٛہہ نبیَن ہٕنٛز الگ چھُ الگ مقام مخلوقٕچ کتھ ونو أسۍ باقٕے انبیاہو پتہٕ دوٚیِم اعلان اگر ربن کوٚر آے دُنہیٖکیو عابدو تمام عابدو أژِو جنتس تیٚلہِ کُس آسہِ گۄڈنٮ۪تھ اتہِ تہِ آسہِ شیطان کیازِ أمۍ چھُ کٔرمٕژ ژےٚ تہٕ مےٚ کٔرۍ ییٚتہِ سجدٕ یِم تہِ کٔرۍ نہٕ برابر أمۍ کتہِ کٔرۍ آسمانن منٛز ژٕ تہٕ بہٕ چھُ واز پران عام أسۍ تہِ ناقص عوام تہِ ناقص مگر فرشتن پوٚر واز کمن وۄنۍ کُس گژھِ عالمو منٛز برونٛہہ زیادٕ یِہوے عٲبدو منٛز کُس گژھِ برونٛہہ مگر رب کرِ نہٕ یِم زٕ اعلان نہ اتہِ یی نہ تیٚلہِ شیطان تل گل میانہِ عزیٖزو عٲلم اژن جنتس مگر سُے عٲلم ییٚمۍ علم حٲصِل کوٚر تہٕ مگر سۭتۍ سۭتۍ اوس مُتقی تہِ پرہیزگار عٲبد تہِ اژن جنتس مگر سُے عٲبد ییٚمۍ عبادت تہِ کٔر مگر ادبُک تہِ تھوُن خیال یُس بے ادب بنیو بارگاہ رسالتُک یِم چھُ رب فرماوان ان تحبط اعمالکم وانتم لا چانہِ عمل ہسا گژھن ضایع نار لگہِ تِمن اگر بے ادب بنیوکھ دربارگاہ محمد
اللہ تعالیٰ دین امنش نجات اچھ گناہگاری صحیح مگر بے ادب بنائین رب العالمین ٹائم ہوتا زبائی شاک تھا تو بہرحال میانے عزیزہ یہ ادب واجن محفل یہ ادب وال فرشت توائم کرن دستک دروازس ام دیت نو دستک دروازس ام دیت نو کلک کیا جیسو نبی سن دربار ام کیا ادب تحترام یہ فرشت خوب زانن یہ جبریل خوب زانن توئی ام ژوٹ چھت ام پروٹ پڑ چھت یہ چھت کی پیش گو دربارگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر از میں مامو اتامی میں تو عرض کر نبی شمد و آرام سندر نبی صاحب شمید تو متارام مگر وائی کس آرام ہو سمیس نبیس آز چشمان مبارک آس آرام سندر مگر دل مبارک اوز بیدار مگر جبریل انتروی پنن نورانی سر نبی سنجس پائن تل کیا جی بیدار چوس نبی کرن کت پور کرس بیدار کیا عام یہ پورس کاشن بیدار کرن یہ پور کرسن نا نا ام ترو توئی پنن نورانی سر ربن فرمون سا جبریل چچھیا پتا سوری وجود بنو میں نورانی وجود مگر ات نورانی وجود اسمز بنائی میں وٹ یم بنائی میں کافورک یم چشمہ یم بنائی میں کافور چشمہ زاگمت خیال سوری وجود ایش نورانی نور نوری نور مگر یم وٹ زت اش ز کیا چ کافور ناز میانی ربا بچم نزانگمت خیال دمنز والا آز تری امی حقیقت فکر یعنی نبی شی بیدار کرن یہ ہوئی وٹھو سوچی بوسود نبی سنجن یمن طلبی نازن یہ ٹھنڈک لگی نبی سنجس وجود نازس ام سوید گسی گسن بیدار محمد عربی تلام نوین تو وہ ایمانداری سان جواب معراج کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر ستوئی میں شب سندر مگر علائن نبوت شمدو گمت کہوری کزوری مگر انتظام کر چھو ربن کو متمی معراج کے سفرک تمی دو یم دو جبریل بنو مچ کرمت چھناز کیا ربن چھنا تمی دو امیز بنائی مچ کافور چی یم وٹ کافور چی چشم دون ساتھ چاہی چی ہاچوک سبک تو بور پرشت یعنی نبی آسمان معراج اس کارون تم دو آسک سی گسن تم دو سوزت بچی نبی سو بیدار کرنا یہ کچھ انتظام آج بارحال یلی وینیم پن سر ترو بوس چھو دیوان نبی سنن پائی نازن تلوی نازن تلوی نازن تامد گئی بیدار بیدار ہی اسنا نبی یہ بیدار ہی اسنا یہ مکہ دویس آرام اسان نبی صاحب اسنا چھنت چونت میں ہو آرام کیا نبی صاحب دل مارک کیا شاسن بیدار مگر یہ اس امتحان کمیس جبریل اسلی اس وشو بیادب ما بین اگر اللہ تعالیٰ دین نجات اگر بیادب بین تیرے حق ہو سیشن فرشتے لباس والیت نورانی لباس والیت تیل چھنے اس یوت فرشت ضرورت کیا جاسو نبی سو ادب ضرورت لہذا ہمیں چھو یہ امتحان ہم دو کت پر دی پیش کت پر کر ادبو کی اظہار ہے تو بہرحال میں نے عزیز الیات مس کامیاب گو مگر ہم سے زیادہ مزہ آؤ ہم سے زیادہ لطف آؤ ونی نبی صاحب بیدار تی گئی اے جبریل تنا سارتل تھو کیا دلیل کیا شکا زامت آج کت مزہ چھی آج کم کام کھوتو شکا آمد مگر جبریل نہیں مانے جبریل نہیں پن ساری تھو تلن فرماون ونٹو نبی رحمتن پنن پائی نازن حرکت دی حرکت یل دزاک جنبش حرکت یل دزاک تامت گو جبریل آو حسس مز ہوشس مز آو گو مست فرمایا جبریل کیا دلیل کیا ہوتا مست گو متاز کت خوشی مز آمت آج بدل انداز مز آمت یہ کیا ماجرا دبن میانی محبوب اے میانی محبوب آج رب یسان آج شوتے کرن تم سن دیدار دیدار شوتے بارہ کرمیتی مگر آزاد خصوصی ملاقات معراج روز اندر مگر کیا یوتا مز ایوان کیا جاو یوتا مز کیا جو سکن پنن سر تو تلان ات کر اردو نات خانن ونس پنن الفاظن مز دنیانی نبی باز پھرو جنتن جنتک میو کھیم جنتک میون تی وشم مز تمن جنتکن باغن پھورس
مگر یُتھ مزہ میں چانن پائنازن مز وُچھ یا نبی تیُتھ مزٕ نہ کُنی جایہِ یُتھ سکوٗن ییٚتٮ۪ن میوٗلُم ییٚتٮ۪ن پنُن سر تُم تُلُن پاین تال یُتھ سکوٗن نہ کُنی عبادتس یُتھ ییٚتٮ۪ن مزٕ آو توے آیوم نہٕ ونٛدٕ مگر یہِ تہِ گژھِ بے ادبی نبی کریم آلو آلو تو بروز ہاں یہ گھم بے ادبی کیازِ اگر نماز مز آسو کیا آسو اگر نماز مز آسو فرض ہی وات تسندہ ام پت بلائی نبی اس کیا کرو چون تو میون فتوہ کت چل چون تو میون فتوہ ات کس وقت اچ یہ فتوہ دی بوزو از زبان محمد عربی سورہ حجرات کے ساتھ آیتس تفسیر کرن امام بخاری آنان کتاب و تفسیر اندر امام بخاری شریف کتاب و تفسیر اندر آنان حدیث فرماون اک دو نبی اکس صحابیس بلاون ناو چھن وکس یاد پیون کے کتاب و تفسیر اندر چھ ات آیتس شرح کرن سورہ حجرات کے ساتھ آیتس شرح کرن امام بخاری صحیح سند سان حدیث آنان کتاب و تفسیر اندر فرماون اک دو کائنات نبی آلو کرن کس صحابیس مگر اس نماز اندر کیا اس ام بوز آلو نماز مز چھنا ام بوز آلو مگر ام دو بچوس نماز مز ونکن نماز مکلاو پرت تو اد گس پیش دربار گاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بیت کورس نبی صبن آلو تو ام دو مکلاو نماز پرت ام پر جلدی جلدی نماز کیا پر ام کر مختصر پن نماز دوپن مے نبی بلاون مگر نماز پر نماز ژٹن نماز پرن برابر اد گو پیش دربار گاہ محمدی عربی سسلم نبی رحمتن فرمونس اے صحابی ژٕ کم چیزن رکونک ژےٚ مےٚ آلو آلو کوٚرُے ژٕ کم چیزن رکونک میانہِ نبی بہٕ حظ اوسُس نماز امی ساتہٕ ٲسٕم نماز لٲجمٕژ ژےٚ کوٚرُتھ آلو لہذا مےٚ دوٚپ بہٕ پرٕ گۄڈٕ نماز تہٕ ادٕ گژھِ مےٚ حظ کٔر وۄنۍ نماز مختصر ادٕ گوٚژھ پیش تُہنٛدِس خدمتس منٛز میانہِ نبی سسلم فرمان نبی رحمتن فرمونس نبی گوٚژھ فرمون اصل کوٚرُتھ گوٚژھ نا فرماوُن نبی رحمتن فرمونس ژےٚ چھُے نا قرآن پوٚرمُت اللہ ژےٚ چھُے نا قرآن پوٚرمُت أسۍ دپوس اے نبی أسۍ تہِ حظ پرنٲیِکھ قرآن اَسہِ تہِ حظ آیہِ قرآن ہٮ۪تھ مگر اَتہِ حظ دوٚپُکھ نبیَس چھُنہٕ ادب کرُن اَتہِ حظ دوٚپُکھ نبیَس چھُنہٕ ادب کرُن مگر صحابیَس آو وننہٕ ژےٚ چھُے نا قرآن پوٚرمُت اہن حظ پوٚرمُت حظ یا رسول اللہ سورہ حجرات چھُے نا پوٚرمُت حظ یا رسول اللہ تتہِ چھُے نا رۄب فرماوان ییٚلہِ آلو آسوٕ کران بُلاوان آسوٕ خدا تہٕ نبی تمہِ ساتہٕ گژھِ تمام کامہِ بنٛد کرنہِ تہٕ نبیَس کُن گژھِ گژھُن آلو ییٚلہِ تُہۍ بُلاوان آسوٕ خدا تہٕ رسول خدا کر بُلایہِ خۄداے سُنٛد آلو چھا زانٛہہ بوٗزمُت اَسہِ ما چھا کٲنٛسہِ بوٗزمُت سُہ حظ گوٚو بدل دٔلیٖل کانٛہہ وَنہِ کہِ ؤنِکھ کَنَس تل أسۍ چھِنہٕ تَتھ دٔلیٖل سۭتۍ بہرحال اَسہِ منٛز بوٗزا کٲنٛسہِ آلو ما بوٗز نہ یہِ کَتھ ؤنِو اکھ کَتھ ؤنۍ مےٚ اَمہِ برونٛہہ آلو چھُ نبی رۄب چھُ پننٮ۪ن بنٛدن آلو کران تتھ چھُنہٕ اِنکار مگر یِمن کوٚرُکھ تِمو کوٚر نہٕ دعوا غلطی ما گژھِ ہا وننس منٛز آلو چھُ رۄب پننٮ۪ن بنٛدن کرن والٮ۪ن چھُ کران یِم تتھ لایق اور تِم چھِ بوزان یِمن سُہ آلو چھُ آسان مگر تِمو کوٚر نہٕ دعوا تم روٗدۍ چھُپِتھ مگر ییٚمۍ دعوا کوٚر أمِس پر گژھِ اعتبار کم پہم کرُن بہرحال تمام رۄب چھُنہٕ آلو چھُنہٕ اَسہِ منٛز بوزان مگر یُس رۄبن نبی فرماوُن ییٚلہِ تُہۍ بُلاوان آسوٕ خۄدا تہٕ نبی قرآن کران بیان سورہ حجرات تہِ معنی کیٛاہ گوٚو یعنی نبی بُلایو تہِ گژھِ زانُن یہِ چھُ بُلاوان کُس خۄدا اتھ منٛز آو نہٕ فرق کیٛازِ نبی تہٕ خۄدا چھِ اکُے مگر وہ چھیم الگ الگ اکسی جائے سگو یاد جائے خدا چھو معبود سون بند چھو سون نبی چھو عابد خدا چھو مسجود مگر سون نبی چھو ساجد آپ جائے خدا تو نبی الگ مگر باقی یم مقامات چاہے سو محبت مقام اشتن چاہے سو راج کرنک مقام اشتن چاہے سو اطاعت مقام اشتن تات تمن مقامن پر خدا تو نبی
اگر اطاعت معاملہ آسی تتن ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ نبی مون تمی مون خدا. اتن محبت مقام آسی یم نبی سید محبت کور تمی کور محبت. یمن شانن مچ نبی تو خدا الگ الگ، اکسی جائے چھ نبی تو خدا الگ. سہ گو اتن ذات معاملہ کیا چھ، اتن ذات معاملہ چھ. یعنی نبی چھ مقام وول بلند وول، مگر تیل تہ ہیکوس نہ عبادت کرت. عبادت تیل تہ کرن کمس اس نبی یسو مقام چھ کس مخلوق منزن. خدایس بعد اگر کس مقام سہ رسول سہ محمد یا ربی، مگر تیل تہ ہیکو نبی صبس سجدہ کرت. بس اتن چھ تھوین فرق. سجدہ عبادت حمد ثنا یم کمس پزن کرن خدایس. باقی یم مقام محبت آش کرن، اطاعت آش کرن، راج کرنک مقام آش، تات مچ خدا تو نبی. یم نبی کو راج تمی کور خدا راج. تو بہرحال میانو عزیزو ٹائم چھن اجازت دیوان کین، ٹائم گو آلریڈی 5 منٹ گئی لیٹ. بچس معذرت.